Nonsia bo wa Adom 106.3 FM. Inshira 104.5. Ya flash stations e memuni ama hodo so anwumre dwodwo ho. Ohu na fe nyanto boase na nsem e de bra mu nani soso pa ya mo adwo ama akwa bade aba wiase nyina anwumre nonsia Kasiebo papa bi e wo Adom 106.3. Na nyumre nsama de bra mu de adi mu akotene ebini se Ghana Medical Association na dokotafo enka mu nko no mpanifo akire mu se wo mo ni aban fa hanhia hankosi nkonwa ni nkomo bia emfa duro ho nti aban no so no akwakofa na de na bone so a ompe ba bi mfamfa sa duro ho nsensem ya na adwumakuo ba ko mo so asode NGO a wonom de ba mpomdina wogina bra no ho de atu dwa se wonom ne mpanimfo ehwe mpomdina adwuma no so ya adwense ya ntwensensen nanso mpanimfo bi so se ebeboa pa nti aban akofa ba onfamra nipa wo bole empotem ho basabasa ye esiye metuo ka binom ye hyehye hemfo bi adan ne ade a aban ede nane sori ho so curfew to omo so na fedi omo se ano aye den bronya na ebayi e wo so omo digwa tibetimi a curfew no ye nsakra mu engugu mu omo andi se amanyoko ne wa friends and trofo nhia mu akeka bi a kira aban se aban ba ye wo hunu hwe wo hunu kotokoa no mfa nyoma nwurawuram sabre amamu enkoye npp amanyoko no so wonom so adane agu wonom so kire se tesabonsam betena fie no otu a hotna no okwa wo bre pa ansa na watimi anya ba bi ada na edom kuma ewo omen emra hwedwa fie na dia to dwa se wia so ho bon a wo nsa ntetangum na bibia anya omo ahyi enye omo tan se be bofo o se abobia be na duane ante se kwaku a ne nsa hia se kan se sanitation minister so afo ye hye da hunu de wo ye bia san se kurum ofin kurum bon na nso okohwemu a sika editua ne ka no entertainment allowance nko a 18,000 Ghana cedis je ovanyene enko ano no na ye koye anase ye bae Ghana mampani na na danko de atudwa se wo hwe Ghana sabre ba bia ye kro no a ya adwene se mpuntuo de ye dimirika tente na konti Japan man no wonya sika wodi bia nyuma wonfo ani nkyire Ghana yesu kodu takwane ne mpotemu a se bonsam na afa hama se nso nkrama aba ho no manum ye omode ene ye ni na krama ka obi se krama ka nipa no se de esi ama no homene so mpotemu nti obi na akọ ayi takwa mpotemu a ebe ya wo hye kotu crash Wellington boot ti sa krama beka wo enu so mu asem ye de bremu Ghana ban ne Denmark ban na kan bom aye woni adwene se obakun de atia kwan a ye fa so otu kwan obehwa ye nkuta nkrata ye nam jefe dachi sa ne akwa kowura mu wo so obakun atia ena nwumre ye fa na se ma Simaf smart cement papa wodwa so chese eche na efe bibia de be bia nso ekoyie pa dansie mu de ekwan yie concrete go mpacho eye Simaf smart cement fresh lady capsules eye madura ebo asiesie ma bibia for ba ho de ebetoto yie se nyamensa no eye fresh lady capsules MTN network papa everywhere you go wo se enka nkyere se bronya na ebai o mani sika komo obi anase wo gisika mane eye mobile money so ebru 200 Ghana wo mocha wade eden aso bronya de no e wo se bru 200 Ghana sense wabre pa bronya de no ebru 200 Ghana achede ewo MTN mobile money so Grace Homeopathic Clinic ena akwakofa ayaresa papa bi dia breye wo se homeopathy no Ghana fo kan ne entiase so nei eno ne kwanfofra ya numa duro mi yafuru no bi won makwa duro pegu preti so didi wi a won mo a obeka se chips ene de ama ne so onwen nyasem ketwa etiko Grace Homeopathic Clinic enkrani kumase ne ntunya do anase emfama total Ghana aboama atasi drawafo ene total drawafo mo so atede wo nkwa mo ayhwam ni nyina ne se ne ukura total card na yatete ne ma so ama huhuhu total service station bia oberu atofa ngo anase oyire bia no utumi sampa yatete ne ma so ama na achede aso didi akire a ebama wo bronya bre titiru no enyasem kedoa Kingdom Ginseng Power Capsules eye memadru bema de wo so huntri no abribia wo ye bema na akwa ya asabia ne bonsa ho ansa ne nyantri ali nsu asi so de unless wo problem ezentri na ho de nhyɛ danim Kingdom Ginseng Power Capsules na wa ya asen homa no enkenya no abribia wo gyina na so kama Cowbell Gold eye ano ne soronko a Pomasido Ghana for de aba Cowbell ano ne ahodo aba nyina gold die eye dutwam anuti ne atodi Cowbell Gold no Tabia herbal mixture bibiduro kan enye tridi anase we obi a wonu ato untimi ne dia oba obu nsa na meyi a Tabia herbal mixture domonline.com kona kokin kan ensem ahodo ayede ebremu nyina ne hu mfoni ene hu video ahodo ho na abehwe no ene the voice of the day bebrew na ne de no emu hwam iso nyato base tie bi Vodafone Ghana o say the future is exciting ready
Vodafone smart business no we adwuma wura na yes credit asa ade chance data ni ho ade chance internet ateko ko Vodafone fo akache omo office bi e ben bi smart business no obo so do huram wo se bosome sei na mpese mede dwuma na watua ho ka to no an se yenso ye de ema wo hye bibia pepepe nti bibia so ekoyie sibimen and women capsules man ne mema dwonso anu aduro kese mema kra ne dwonso ne ha obemo na emobbo obetimi agina chimo yi mframa so na dwonso ne ma ebeba so ne mu apai mienu ebu so na twitwasi ekobasa wuntri no ewo ya se na egogo ne so mema yom so no egogo sibimen capsules na beboa oba so sibi women ebekanya watenka ama wonya tenka foforo ye kototu makwa kodi nkomo wo Kasiebo na wie mu a na ye yas two face audi twiro se a wo se no eye fita kokko so atimi zenka bia nhye danim what I say na sesa bibia wonu mu atoso ama wadidi ate ne de ankasa nya nwumre ya yeso mo no ye nana sei ampofo jemene obri yaboa fentem frem yebeshan sam na se ede amount na yesi obisa fo ntokwan wo ye obi a wasi dan wie a wo pe nchansi papa de abodan so a Troy Steel Roofing Company wo mo ene de nchansi papa badwa so a bi du kra wo no mo a chese ne de boso a finhia duo kra ne ani de akire ehwese bibia akoyie kama de ma wo ebenya ntobase akire mu na yenhye ensem na se ye hyase e de free drone afidie ya aseto no kese a ene na mwie mu a yesi adi nnuro ani moja ebekwa basahare so ede anante oman ya sabe ahodo abra nipa bi akọ hiehie mu asebe woje enna ewuo no na sanhye a aban kofa ba ye domkume wo mrahye afie de omoto obetia sanse wonu su se ye de hia ansa na ye de fata ye woni ma bebre a ewo yapom din enhye mu a ehia sika ehia kohoma enso aban ebu nanichie se okra sebe wo hu krama wo po a wamfanya asma mfanya takra nhye ne siase en wati sika botire nye kuma se wo de kwa koye sanhye akofa drum abetutu abefefa wiem ewo kurom hanum se abra bia baby e de kokora no kwa koduru na dokotampo ana nurse mpo ebi ni ho se aban no anhye da antinani anhwe de Ghana fo hia yie asa hwempo aduro ene ode sresra dantaso na kotodwe wo ho so a sebe enyu no untimi mfa eche nkohye so se ewa anase akoanti Ghana Medical Association ya dokotafo nka bomuku a ebase yehia moja ebase yemfa aduro ebase yense nipa yare a wo mo ne adokotafo a wo mudi mu tintinman ene wo mo beti ntesu kokko se ade a mo ye kura mo twa yenkonkonifa achese mwantie ya adwene mposa dokotafo ankyere se efidi amokoto abaye na bia de bekari nnu ana mogade aba ne de aya ayafo ho adwuma enti eba ne sen na moma ade wei ekoko hia moa achese ya dokotafo no kra no yenim ho hwe na twetwefo pani a wono na da Ghana Medical Association na no Dr. Justice Youngson na ababe ya no se ensem bi ne na mframam a wosoafo abedi akira ohwe ama ne bonsem so pious enam hagide ekra ka bi omote no na no se wose aban eni adokotafo di nkomo mo gene ba de o mo nwanwa pa asa adokotafo ya no makokone kone akwatifu akohunu nsuo no abanafo bi bisa sanwan asa o mo boa pa ya yenya atwemo asem nanso ene ekosi sen ene so otimi senya telephone so pa na o mienu nyina mo gyina ha dokota kutapani a wo de be wo minister ma na hu say yes krokoto enye krokosene na yentie nsem a pious enam hagide a wono yeso afo be de kire hwa ma ne bonsem so de tudwa e won komodie osusu saban ene adokotafo ni di yansa. At the 2018 Annual Health Summit in Accra, the Vice President Alhaji Dr. Mahmoud Baumia announced to the Ghana Medical Association government's intention to roll out the project as part of efforts to ensure effective healthcare delivery. The Ghana Medical Association welcomed the decision by government, and to quote the General Secretary of the GMA, Dr. Justice Youngson's reaction to the announcement, and I quote, "Well, as for us as an association, on countless occasions, we have bemoaned the state of emergency medical service in the country. So, if efforts are being made by the government to ensure that we strengthen that sector, we strengthen that aspect of our healthcare delivery, then we say kudos. Government is therefore taken aback at the current position of the GMA when it says, and I quote,
The proposed services to be provided by the drones do not conform to the primary healthcare policy in Ghana. Honorable Pius Enam Hajide, one ene so afọ bi de chiro hama ne bon sem so no chechire mu se hutie abra Dr. Mahmoud Baumia Ghana mampani abi de chire wode tu dwa se aban afadwene so kwa kototo sam fidie drone yi di aba ama na babeboa ama ayaresa ene ayarehwe abasahare so atimi akọ aduro man miamia hodo a duru ba bi mu odin a na wono mo ewo ntwetwede no na sabre no mu na eye yewura Justice Yansen beka se o omukra ngo mu su ho se nioma hodo ekoso o memu fa se wonu mu hia eye nuro anasa yarehwe basare so wo nkro bi so no eyetore bia na yakwa hohia mu ho panti aba na bosa adwenpo no de a na so otwafufu ama na tonkwamu anasa mpo odi amoku ayen katekwa no akone diem enti ene wanwa se nka dokota pani a ono ne oye twetwefo pani agi sase miatum na nso nei Ghana Medical Association na so ba bonte beka se sa nhihye aban ye enhye dani wo mu nkratam ni wo mu ngumam eni wo mu nhihye mu sa na yentie nsem a abra yenua bema Osei bonsu obi efre Dr. Justice Yansen eni di nkomo kosi senso na odi tu dwa che se mu bia ntwetwe no emfa ne konkuru asem obi ampagya ne na nkoto ni patenten ko ho no wote ne ba bi wodwene ne ho. Being a very responsible person and a high-ranking government official, once you have seen this, I think you need to ensure that same is corrected for my own image and your image as well. He needs to correct same, and give it the same publicity, whether it was your doing or otherwise. I want to put it on record that the government of Ghana has never consulted GMA prior to this agreement being reached or being endorsed or ratified by Parliament of Ghana. I want that to go on record. The second bit of the discussion has to do with a certain quote which he attributed to me. We Dr. Justice Yansen no nanso so for be de chire a wono na hwe yamane bonsem so chire mu se wono won tintesu nto fom emfa ne ketre manfa wogina ba bi ogina sanse asem o kan no osu se mfomso bi anim. And having listened to the tape, no, about it, no, doctor, no, me sure the doctor Nankasa so aja to Musa mean can be that say your friend meeting and so on and so forth. And he said, Obi ekan it cannot be said me fault because mean can is ni amika na ungo no sisia. And you know mean can is number one, no. Number two, no say, and I am restraining to go into the technical details of Niane Kosunana me responding to no. Because this is a situation where a concept is now being described as not fitting into Yang national primary healthcare policy. That is a fundamental departure from the fact that a couple of months ago, you can say, well, if the thing doesn't fit into the policy, because that is the crux of my argument. Say, and to me fit into Yang policy, no, and this doesn't deal with the details of the argument because we are talking about the policy. Yera Pius Enam Hajide na ote se wo yi ne ho ano sa asem o kan no won kan bo ni bia na ewiase wuti asem na wantie ni yi a wadwen be yo se bia na asem no e hudahrada asem na meka sei krata tintintintin free asoye hwe o menya ma ne bonsem so o kire se ene dei asoye hwe o menya pom den sem so ne adokotafo nka bomu ku no mpanifo ehia be prem tubre mu ho a chese se ehia mu de no na Ghana mampani abedi akiri Dr. Mahmoud Baumia na afi owura kokwaji mamenu osoafo ne hwe moya pom den sem so Dr. Nsiasare oye kwankyerefo pani a wodo meya pom den adwumaku na no Dr. Frank Ankobia wono ye pani pa oda Ghana Medical Association na Dr. Frank Srebo wono so ye na bedi akiri na Dr. Justice Yansen a wote ne CCA ne owura Daniel Bafo a wono so zipline wono adwumaku a wokofa drone ndi aba no ehum nyina ahia ya wagye atum se obekoso adidi dinkita ho na kwampa obefa so a enei parliament anya age ade na tum no ombehwede aye adwuma ama no awie emudie ntina je se de akwakosie no ewiem hyankumankuma ya de beso amogya ne nyoma bebre ya de beso mayi ho nsem abeyai na ekuo bi e wo mayi mo so ye from say coalition of NGOs in health one masem mo kan nyina ne se Ghana Medical Association adokota fonka bom ko mayi mu aka kira ban se dwumadie ne betumi anko ontu emfa nhye da won twen sensen wone wonom eye adwene esan se sabrei
wo busa se moja no mpo a yesi de kofa no adwuma bebre na ebeye de na so de eduma kotena se beso moja pani a oyedwam tani ma mo amisa nyaako kire se yekofa moja na ba hene fa mpo ne edi besie na henefo na ebehwe so ni nyina yade ye wo se mpani kirekire mu ansa na sa wiem hye nkumankuma a yede beso moja ne neoma hodo no yede aba wonya nkire mu de a ebetumi ampani wontwe nsensen you say drone service bar and my Ghana has service for a Harris. No one senior or more young and I catch among two of one, said drone at the bar, say enough facility at double blood. Now, and for drone no urban on this service. The level of facility the corner, most of them a chip compound. Chip compound then a blood bank. If you say at the blood require or drop a yarn, now you see the panel so I'm an young but you left it from Fraser where the two regulating the temperature and sign their money panel. As you say now, you didn't hear your chip one. There is inadequate personnel. You need doctor, you need lab technician, you need registered nurses, your community health nurses, and 3. And so stakeholders, Ghana Medical Association, civil society organizations, nothing but national duty at the end who are cast oh, yeah, day. You start also and course. So, yes, Debbie, Acadia, I won't be dreaming, yet you need me tea and to you share, nine game with you. Really, some plans to so wedding at the door. Any OTA Jamtrani Abedi Chirema Coalition of NGOs in Health, Openi Amisa Nyako. Na openi back one so watch that University of Development Studies e wati fido mantam no mu wa bene pa ba na say ye kire adwena ma na sisi so na fa no kwanso trodo psychologist no no kire Dr. Edward Abasimi e no de ato dwa se sa awiam hyankumankuma ye kofa ba na abasum eye pa e beboa esanse o me bi wo ho a o mote asuoja etwetwa won mu agya ahyentimi nko enti o mote se obi kwa huhia mu behia mu gya ene mpani te dem ni asoma no kona fa ko na popopopo na ba besi e ba se beboa ne mo wono de ha no ne se kwan ye befa so a ye behwe ne yiye no eno ne ade a ehia no. It is a good idea to me because we have so many areas in this country that are not accessible. It is estimated that about 65% of the population live in hard to reach areas and about 1/4 of people live about 60 kilometers away from health facilities. This implies that it will be difficult to reach most of them, especially in the rainy seasons where most places are cut off from the rest of the country, especially in the northern sector. We have certain places referred to as overseas, and that is the fact that in the rainy season, it is difficult to reach them. And Dr. Edward Abasimi wano basa ye kire adwena ma na sisi so no no kire wo University of Development Studies atevido mantam num na wo ka se nsuo to se ya emia ne bi ho abehwe na tete agya a je se eno basa no ehaw ebam omo bre wo mpomde ho pa nti sa fidie ya ba sei ebesoma ko eyade ebeboa na opani wono so agina mu eboboa ama dumaku from say TB Voice Network and Family Health Foundation Kingsley Adom se dabi woni aba anya adwene say ebesoma sa fidie na ma na ba mayi mu eno nti aban san ka bibi foforo yehwe ne ma bi wo ho te se de omudi moja ebekwa akomo obi onye obi o Ghana ha nenim ne blood group mpo nanso yehwe se obi ba akwa ye na maybe mpo na chip compound na wo community wo no na isempo bi yentimi check blood group wo ha esi ana nipa na moja be ne de koma no esi de ko district one na se ye ne de nanso mpanifo agiatu you should have made it accessible and available to everybody in the community say at least you develop the chip compound to some level ombetimi store nema ama enduro na ko kwa menya warehouse ne nemepa ebetimi aboa ejumedie no nanso ne atam sika podo we aban be ka kire se kwan bi so ne nyom musika de but den ya ekọ esa bewo ye taxpayers na ewo kwan bebre eso nti nanka madwen check akra mo no se nka na mpanifo eboa ene maybe o meka se drone no abade but how are we going to maintain this in the next 10 years ani ati Kingsley Adom na Professor Augustine Ankoma School of Public Health University of Ghana ehona papa yi wo kira de na se aban momom nsema aban wa ya de pa ebeboa papa sa wiem hyankumankuma a wode bayi esanse ye won kurankumankuma bi wo ho a nyamianim nie wokohwe pa ya sabia wo ho se esi ehia moja ehia ne oma bi de besom na yenya ka emfa nkro akwamane so no mo na se yesoma afidie nkuma wiem hyan tu na ba ebesi ya ene enu ahodo ne yi ne sai moja ya ka ho na eba besom a ebinom se de yi se wo mo ankasa no ba bia ka ko no mo nya hunu ho nti eno mo gi ho akyinye ayade pa ne anamompa anaban atu na beboa pa
Bibia a bit man poor mom sabi omotetim cross ni bibia car ho eden no na hwemu de a bit man ma omunsa ka enro ni ne ma bit man ma omonya ayaresante enti se madwene se na ebimu kase nka itimi de build hospitals na de nka na sika botini kasisi a oman na kofade akotoyi unisen hospitals no so build am say drones no different no interest ska umode hospitals no na ebia umode ko research man and cross also hospitals no ebi ni ho enti omuso say itimi bo omusa am say wenye sika ya de kofa drone ya de kosi ayasabia ya wayasabia sika ne o drone de enti ye nimie no nyina ebeboa Professor Augustine Ankoma wono wo kira de wo School of Public Health University of Ghana ne na otiye no yanto Kasiebo no so na yen konsem foforo mu enche beko bole ni akwakwahwe se de curfew no ho asem esusitie na onim se ukodabon empotem wa yene se meka se ya homboabu aguso dendenden aka na anu na fei yana Abdullahi Yakubu na yie no baso den ansana yana Yakubu andani otoso mienu soso ne de abaso enti eno so honhye ne ade nyina ni bedi akire na yahwe ambambon nsem se de asi ayire mu amamre ne ade bedi atwaguo eno so ho nsem nyina ne de beba na yenko omemra hye bedwafie ene de na dom kuma omemra hye bedwafie wono mo epagya wonsa etintes kokonom se afa die eya agensem na yanhwe ankase etiri ho a yebeyi ayibone ene ankasa na mo so a yebewi dompe ene say 2019 budget omkoko hwemu a sikasem ntotoye ene akohoma bi a ye boaso ye ahodo bi no ano odin na ukọ eye dom kuma no wonom fam nipa okasa edefa adansie ene nwuma abadwakuo no ho emom a one owura samse na he ene wo se bibia ni wonom a ema ho kwan se wo se ye sika nye kuma best 17,000 Ghana cedis kan 17,000 kwa bia hu ni ye kan 170 million se no ne sika wosoafo a wono hwe aso ye a ehwe ahonidie ene nsuansua ensem so no ana sempo ne commission water resource commission no wo onfanye ginani eno de ye kan se na yeye wo kiremu a allowance a ye de ema wo chiman efo nko a eno no be 36,000 Ghana cedis eno ye wo chiman allowance yo 36,000 Ghana cedis na we nyina bitodwa abra 246 million Ghana cedis budget ya yetwa ede masa asoye no na wono mu bobo ho Samson ahi ene abednego asante se dudi nko no se so hwemu pa ma misili abnada pa wone ne nkrofo no e wo so mo mani bre se de kroma ye fi no wono mu jai entertainment allowance ne wonke kan ho no sanse we ye ne ma ebo aban fam a emfam wa ene nkan kro bia amre Ghana fo oye wo se watchman allowance watchman extra days allowance na waye recruitment enlistment into security 325,000 now what are you sanitation and water resource moduma ne say wo very good na police funds be dey na ye bibi and some of no entertainment allowance 18,000 and ye domestic servant allowance 31,000 and so on and so forth nti we sika na we sika investment investment na sana we sa 18,000 a minister no personal entertainment and I said the entire ministry. Now, I be minister no there. Now, minister in there. When entertainment ben over here. When I was in the office, we never had that. And you know, it's strange to me. It's allowed demand answers from them. Yes, entertainment allowance. It was a security allowance fund. What's an extra security allowance? Are you not duplicating things? Recruitment into the security agencies. What sort of recruitment are you going to do? Is it your duty to recruit into the security agencies? Now, say women are Yashema, minister not expanded. Meanwhile, who is expansion because of some sentiment investment into the sector. No, I did this. This is committee level. Somebody when you buy. Yeah, we can't want it. Yeah, estimate no money. Now we move by. No ras Samson ahi body mrashe bedwani no se bibia anye na hyi sa ban yese kura na nko ye mpuntudwuma ankanya ne ya we de wie pa o we se enom de sika no na nyafu nsa bankum ni fen wode fom na sebrato na wakama ne ko wie se emfie mienu nie abani ntimi nkyere se hakura watwe nsuo e de kɔ ho enti adwuma a wo ye yi eni sika nyekuma wo bobo so kyere ganafo yi e de pa bra no mo de bo. My point is that investment into the water sector are reduced. And there's a wunya sika bia or say we soon ye. On fan kwaye petty ayibia. That's my point. Because if 2016 now water coverage up by 76%. That's and we are talking about 71%. That's the problem.
If it was rural water, 76%, then now we are talking about 69%. That's the problem. And so whatever resource you have, you use it. I think they should be focused. Now, Ras Samson, ahi anusi ya dwom training Works and Housing Committee no dan na namwako eba be chirim say eto da bia na yo memo ya na ehu pa wo nyanwanwa say Yesu besa ba biem sanse wo jaye se entretra anu say ya be kakra no kure pa ya de bebo wa te say ye mie ya no kra na yaka esanse papa ya yesoafo a wonim pa say asoe ho no nioma bebre wo ho no mo edisika na ye ho adwuma nti ne ono ate na ni yira eba betu na emfuturo gu Ganafo ani say ya na ya de ha adwene pa so na ye den a wotimi nyina so bonte won fantasy won horo nsa obehia sika na de etu na mo bi sai sika yi so ahihye mu nyina so no wo huna de mo no bi e wo mu anti wo tu futuro sa no 18,000 is Ghana sika 118 million we boy and also entertainment one is entertainment you see entertainment you know it could be say the man the shame for the whole year now so they divided into that so I'm saying what kind of trials entertainment because entertainment but we share that's what you cry no say it's about 15 million or so per month. I don't think it's that much an instrument on that level. No, 15 million. Let's say entertainment. And also, sir. But the kind of 180 now, we have to say 180. No, we continue to say back up and I know the 180 and we didn't sir. But it's not so. No, a minister now, or the general. A ministry in general. No say yetimi workshop, yetimi enioma. And Tibiana Bibiaba say a workshop Bibia. Waba say more media for my bamboo cancer. If you pay you and be mom, I know this can free. And those are things are most of your band more than India. And it's part of the entertainment I can. Until any entertainment say could have been about Kimoniasa. It's not that. Security level, you see what can some. You see any Juma so Juma from Monday to Sunday. Obiano bet me Juma to Sunday. And it's over time, no meaning umbrella. Now calculated those are not community part of what you see say what figures that one here pepe. Nana mwako energy chirem say aya yesusu ha ani sanse ebi wo kra ansen training oba say uko program pa ko hwe enkankan eduru item 30 ko hansen twerefo ba bi omo abo omo no omo didi na tunso bi wa ma metro hwe oba so oba bididi duane efofo na numpa onya ko kra olo ontimi peke so ahu ni nyina no eco entertainment mu bi nti etora bi aya na asam ne ye ka ye hwe ne enka ne yie yese bi etem dase abrane amakora so na ye ne esere na uchichem kra na dabre busumi bia no 50 million anti asapam da 1,500 Osei enche da nchire so se de okan se jurofo ekura ko ho ne mu ko mu nye na mfamfa kanko kwa ben nego so kunu odi meat pie ehu pa o my tempted o man drink account no onom drink no obedi meat pie ni nyina wi anza table item 13 ni sisi no se epani ne gusu sa drinks amranti unso boys bi a michio media house bi o chichiri de mo Robert Musa so we mo se ko program na mo se ayo ko program de eneshim no na mo wi amasa ba ka se mu ani bi mu di bi ane dawro no ane yebo aha e Adom 106.3 FM so nyuno nsia Kasiebo oda hoyopo Naket ne de ema wo no asante mantam ye nhira 104.5 affiliate de so mayi mu ni ama no ne Facebook ko live yebutu ho asanso na say ampofo je Facebook ubeko adwenche fato obiri ebu afentem frem fato ebeken kan ni nyina de ama na yemfa ye ni nchira manyosemu enkrato obofo tene man disi amanyoko ye same jamfi ene friends am trofo ene o se obepa ntoma na ntoma na obepa ne mampani na adodanko akufu ado ochima apiesie bema boada wone na bedi akire adaji Dr. Mahmoud Baumia amamu omu buo no obepa ho ntoma de akire Ganafo wasim frin champion dun siane o hyebo akese tabunu se titie nie afedie omoni da kwan se mfrin hia ekomienu ni obehunu bibia fabu wasi wenyina ya trosem a wakandegu andi samanyoko no so ma Ganafo gidi ye ne ewi ase Ganafo nyina hunu bi sese esona amanyoko no wobaya wa ma meboa enti ne amansa nyina amra mehwe wonma dagem ye we so na ene nkoyie amamu a ekoso atro ne nada ne nkontumpo amamu a ekoso ye de apa aban we huntoma a church nsemu ama Ganafo ahu de ekoso ewo Ghana ankasa emsa de ama dwumadie we enwahia titiopa ne se enche kra ye mampenya be de eche Dr. Bawumia eko bupe na wone kasa mu no ode kotu dwa se aban we abone homodin pa ohwe ne o man sika sam a atoba ha be de mampenya be de eche se wadi ni bo hye so yenim
Emra Bobetna Kumya so last quarter of 2016. Now the financial sector I recorded a growth of 22.3%. In Prempriamino Mukase, check as the fourth estate of the rent. Growth rates for the financial and insurance sector a negative 13.1%. Same Jamfi Adeneka sa ebawi no so obekoswa na aban otisue na da odi adada Ghana for afa adwuma wontumi nye akoye se busuama mu a wo buo ne nokura wonka nyina no obepa ho ntoma. NDC4 as the leading opposition party in Ghana and as a true mass political party, mass national political party in Ghana. Yentna se enya rehan ema ban way emfa yesekan enwa nanka. Same Jamfi eyankratoba for trade demand this amanyokuo no ne na wote ye na okasa wie ya pe na NPP amanyokuo no nso se ene ye toantua no ye betua no pepepe abranti a wono ne frema budom de ma won me hanwena na boache obonmrane na nabi ene ye bisa nsese se die mo hontoma ne ye pa no o so ate Same Jamfi wosem ba ye munya hwe enioma nkoye enioma nyina keka fofo a ayese talia no wache no atuo bom nwran ene wose saa na omo kan ne se ane ene wose hwe sese sabon sam koji obi dan no otu na akokọ ha da akro na ekotena mu a ye oye nie opo sofo a wabene pa no abompa ya tutu ahomone ne sanse wo kono beja bi ho eno achi ehia ya na romanfo hia bi no asa akọhye dia fadem ho wuwi a foda wote yi asofo eto na asa de bia petepete ho ansa na wa pa akashan de atwi ho nti adwuma de obeya bi pa ansa na beda dan no no na chese wabompa ye mu odena tutu ahomone afirim sa pepepe ne akwakoye amamu oboni andisi fo de beja Ghana nioma mbese no nyina ne mampani wotutu ni nyina tuatuam hye ne kama eno ne ade a ekoso mayi muti se ne omkogina ba bi tietie mu a enwanwa yi pa ndisifo editu jase ene se wo hwe yesika sema enye papa wo hwe Ghana yesika ne yesidi num ne ade a enkoye ye hwe ye mane ye economy ye hwe ne ye no kre aye wo mu ni se ebra NDC omu ja Ghana na wo hwe eye dollar no kwa mo fa so a omu toto ho niema na omu ye ho dwuma na etan ene nkofo a no omu mu no na wo hwe kwan na omu fa so manage eye cedi 31% ohamu chichemu aduasa baako na ye wo hwe kwan a ya fa so a ye dia ba fom eye ohamu chichemu nson 7% ene ono na nyakukudro bone kase yenye adwuma ni yi Henry na naboache obonmrane na nabi wono na frema brudom de ma NPP amanyokuo no ne na wote ye no yento aso na ansa ne bekobole no eneyi enenam abefo nkrato kwantempon social media eso dendenden se mame Charlotte Osei na oya bato komisa no epani na anu ade ya yi ne to akonwa no ayewa so West Wogon akonwa abedampa bra onumonyamfo trematen agyako efiri mu no NDC amanyuko ne de mame Charlotte Osei ne kwakwa gina humfuni ne funi ada so ne fe ene chese na kono a eyo na mame Charlotte Osei ankasa oko Instagram a wono ane handle no wakwatworo agu ho watworo nsemfua baako mienu miensa enan ene de agu ho si de edi kan wonka ne baabia na wontworo ne diwa amanyuko bia mu okuta amanyuko bi krata se wobetimi agina amanyuko ne dimu aye bibia wo Ghana ha na se wiase baabia de toso mienu so no ontia ya waso West Wogon abato mpesua ne so enti oni ho kwan ne akwanya bia so kwakogina se ento ne so aba ho de toso miensa woso oni say eno ne kompo ma na adwene mpo so no okwakogina se ento ne so aba no nko memra se bedwafie enini tirim kra na enyama ne tirim ne ma ne tirim so se mpo ena de toso nan wo se obi wo ho na nyankopon ma ne nimde a ode art ni posters a onye bi ma nyame nipa onye bi ma enkoda okosuku onye bi emfama nipa ahodo a wo pe art e dia ya de papa bi nemum nyese omo de be se obi abra bonti Charlotte Osei ade a watworo egu ni Instagram page so eno no yenko etifido mantem kropon anase ni kro bolimu ehona na sentem ebe nafu anantem ni na etuo kasa wo ho ema yehhehye nkrofo bi adan wo hensam bia nanka sori wo ho aposifo ne asojafo atisi ho no ama kro nu matadin nemom enane sori ho so se ye si birebira mama ne ama hwerema na twetwenwum ekoba asa no se mapentu amo na adiewu nti obi anantem anwumre no nsia se meka se obi ahye ne da mu pia wodo to ena se owedie eje na anopa no nsia na obetimi pia bonten eba asa no funtumuo a esan matatwene meka se womo a eto ti eni indomie ewo bole ene ne mpotemo no ena womo de ababatu dwase no kure ni nyame anim aha womo papa Yakubu Dari a wono
ɛna tea and Indomie Sellers Association wo bole minim say asemi ba na o mate say ko dia one Rebecca Datoma edin komo no say anadwo ɛna manfo etoti anadwo ɛna manfo di Indomie peba say kura de ne obati fi manto omunum tea papa omunum tea kura chensa enti enei yese bo no nsi obi ankoda no ama o madwuma no anwen ne se tidie na penifo ya fa obetimi a o mon sakra brenum kakra na ntimi nkoba se kotere kwa kwawe meko amfifire akufra ponkyerɛ ni ya bomb pesa anka mutimi 6 to 6 no anka ya fambe ewia so anajo na yentimi ya jo because ya yeton ti no se ni adwuma bia ye bio se ya yeton ti no yentimi ton de ade bio so se ya start count time aka 2 hours na da enti ya sere minister anka want me en left ban en fambe ewia anapa 9 number 4 anka ya penesa na anajo yetima ede because se se na awa aba when the no chromosomal population on person be koso by se se de bole de be koso it is affecting the time because bole is in the night that we always get bread. A lot of people get bread in bole in the night. So right now everybody when it's 6 o'clock everybody is busy. You can go out and buy bread. So no, I particularly don't enjoy. Because I'm a tea seller. How can I enjoy the curfew? In the night that people always come to buy my tea. Right now, everybody is 6 o'clock. Everybody will be in the room. Who will I sell the tea to? And my girl cannot come to my place in the night. I don't know. Say, oh, Fregano, hello, dear. Can you come over? I was in David curfew betchme. Me bape curfew betchme. And I also mean, said you sit here. Say, me banchem crab that me am a nuziabo. Naja say, what you ask for so am I the action? There be any yanisa, ununke, take away, and now your team, my curfew. I just say, me bow hope. I change this nunsia. David beside the Emma Suti. Memani su wo mo yempana. Rebecca na toma de ho. Enti Becky said I say na say nye adwadifo no kwa no mo akere mo nemum Empratry Association for so ho akam. Yo bra sa na wata no. Usha bolle kepi na ye de asoso na di. Enye FC and Domi Sellers Association na ashabono eho mo. Na wo ba bolle kepi amene we ka say ya. Omo na aye from girl love and a boy love. Akwaya sansem e homo pa every say. Asa na wukunu ana say boyfriend best friend will say brabeda na say ma ahomati wa kosi. O ti ba e say le say kefu no yes no sia. This the idea time no yanti. Ha dey pa omunya time omo betimi e dey du omo a omo bi afo. Nti omo so say ha dey pa na ade ba ko a ha dey mema no so tell me say some radio abai say omo enwu bebre no because omo ni eduma bi aye na no ti o be kwa da ntem de e ne say say pa na e be ba so e ti say a ban no pa omo de aba take you no help no aka omo de ba no num di akebe ye fine pa some ram ne we ka say de say we be for phone after one penalty on Rameda on time I actually enya di obi a ebege na many ye wo bole town girls be exercise bi mo me pa be sika mu no omutimi ko mo boys so ko biska omutre mu say senia business na akoya na take to no uda hotel kra na o fe be ma omba ana ta uda hotel na o fe oba so omba wa enya dia obeba stand say no kwa ho ehia ni obeba be ya ma oba ma no if your mouth for more say I buy excess as a year up as you get ababole. If you buy shares, so now come you finish one man and I idea very more than now. Sometimes no one is because a school for a more friends and I don't almost say guys school. It has a wood to me quite trying. Oh yeah, and ya be a police and I say soldier for not the best. Almost so friends of the best job. Rebecca ma ye na wasena ye mfa unsi na je sempanifo beti no match na sopamu a ayase kom so abam e wo curfew na chi ti wo mo nko mo wa Troy Steel Roofing Company Limited adwumako kase a wo mo etu ho asi wo so babo amanfo dan so mpacho dan ne so se de asore dan factory ana semporo warehouse efie say ye 3 bedroom 2 bedroom oso bebo so kama ma owo secular secular wave self lock tiles IDT IBR and a transparent fiber sheet achese nyasam ketwa we nyina papa na de yadu twam kra ene color supreme plus 1 color supreme plus 1 self clean na chese se ekoba se esu ye fi kra ne nso togu so na eyi so nyina sa color supreme plus 1 ni na se unya to efiri ye nchen a
efinhia duo no na je se ni de akire ho etechema yan baba be siesie e di amount me ba cho ye ma free estimate se opese ye hu se odan no ye boso asei e na ye ka obebo a ye yan baba be hwe ne ya amount ten ene bia ohia kwankyera na nim de bi so a ye de ka ho Choice Roofing Company Limited Factory no e wo eye ma 11 cemetery enhwe nim ho no a kaso ankan kwantempon no so afi nkrabata ne bi wo kaso wini bakwan no so ye ne forestry checkpoint no e na ebe ho Sasabi Junction edodo wakwan so yenya no kwan so wo de baka so na Congo Villa a ene Crown Filling Station edi hwe nim wo fanko Choice wo de wonim se ye number 1 choice ba edansie na se edanso bo a mepacha wa Simaf Cement ubesi dan no a Simaf ubetwa blocks a Simaf ubegu concrete a Simaf mo amusi abrosa na mo cement papa no Simaf Smart Cement eno ene cement ya sisei ehura tra na afo kon so ache ebo adwuma papa o de plaza dan ne fe ye wo kra na umpenti dan ne biem Simaf no etiapo eti akontrata fo yi mo amuyi akwan mo amusi dan ye ne bo no so da fom enti oto no kakra ebeboa wo na watimi asiu dan Fresh Lady Capsules said ye wunim no eye maduro oba wanyina du mpani mfie so na pese siu da demu wo kai wo maba wa bobremu na Fresh Lady Capsules wo so a wo ya bai wa wa ba bere wa mono no so no Fresh Lady Capsules ene wo so wonum na siesie we yemfa ntua yemfa nhye yemfa mpia da bi wonum tro yem na no akone na mogya ne ntinum asiesie dia tochima o ntina ye bolege na ama obi ye nsende babere wo ho so no da bi Fresh Lady Capsules na be se adwuma no MTN everywhere you go network papa ene ye ka ho asem a bronya na ebe yi ye say mobile money no fa ye adwuma free obi no on send o mobile money every 200 Ghana ko no receive a eno no ye ma credit ena wo so a wo send abro 200 Ghana no so ye ma credit na chede a e wo so ne de ene you can go on and go on Grace mo particularly ka ya sabia so nko a eno so ye sanya de wa hodo ye sanya de wa de wono untimi modin de yo say ye kwankro de betena so na efie jadum no odam fofo ena afi wobusuanfo eye agya ho no Grace Homeopathic Clinic de beje ne de homeopathy no atu ase ama wo ye won kran eni kumase Total Ghana Troxy Club trotro driver fo taxi driver fo enya so den fa hura mu bi esan se fa won de e de albeto inti tolo baby papa preko koji Total Card na wo be change oil fa Total engine oil na fa change oji Total Card na wonya insurance cover anya sem ketwa na amazing prices bebre busumi miense bia ye chebi insurance ya kan 6,000 Ghana cedis ne wo mu mpewe na apede enti trotro driver taxi driver rasa kuoi mu bi na eyeku kese pa Cowbell Gold ene ya wa ni tua se ya no ne soronko a Cowbell fo wo mo dia bedum ye 2018 ye sadi wura 2019 mu na ede eye widie ye nnuane nuro wo mu no so didi na wanya balance diet kra na unya Cowbell Gold ebogusu a wawie yo sorti ase otanom so kala to so bi hu a anwuma zo atukwan wonim se wo bo we de ma mepacho Kingdom Ginseng Power Capsules memaduru a yagye atum prekope se eboa mema esisi wo mo na so bema se wohwe na wo bo adwuma pa wo mu atum sampa ntri na ewo ho so ntimpa bo akora na nka ne onan epe unsa hyase e onan se de osu so onan kese no saa ena na wo mema yom so kese wo ho de wo mpam de bema de na efe se ye pepe wonim fifiri de ama wo de na awro so se bema ye bebisa se mpacho wawie humye ya zenka woto aso enti mema sase ni bi ntro kra bomoden ne pe Kingdom Ginseng Power Capsules tabia heba mesha de na chese wawie yokra wonu mwato ontimi ne di opese wankasa no abiribia ho sisi ho so kama yare kra ntimi mo prum na wura wuwi die mu a tabia heba mesha wo a etiri di ha wo no tabia heba mesha na wo so no sabre de na eku dentemo aye krado a chese kumase oye botwe de crossover no twaye so na oku atena dwamu de yesi bonwire hene enne ni abre den sese de amanfo somogre kente a chese wode bo memu no ano den na kente no ye wo papa ene ye wo papa na binum de a wom de abefutu afremu nti na hwe a wonu obi ko hia ba bi kura na wonna ko fia kala kuro nti na adwen nse be ni kente ne wo de ne ye pe na oku de nche mo otime kan kajagum na ye nkonana
Bema metonka ni ntima somo asantema ntama hinkro kumase ha yehwa 104.5 yebutu top high oba kumase ha ane wa yebo adwuma na asantema ntama ya de ba kwasisi ya no ababa ya reho sempa ya kwan na me no kasa yukopie mo bon ready a reho pa afise wo makwan nyina nye enam so ema kromafo ne bu afuse tam wo mo se wo kan se efitetentere de besi ne chesa kwan ya frene ya gusu kota ya nya asase tum ya nam so yo ye mpoli da ne de enya de o ma hu bi da na mo dwunu ho mo ntiase wo mo bubo mu Bacho ya hakwan de efritete ekwan nya kura ya kan free and this time opokufo fie ni krom kwan ni wa anya kwan no o mampani kofo time ekwan sa ya anya ana Adom abeto sabri hwemfie je futuro kwan ya dam ni afie kan kran se nsu ato de aka bia ni ho atwam koba man na kentansu ya nwene na ha ba manfo no so nwene bi enti se nsu no tone futuro sa no wo mutimi ntwam e ma meto kente no e ma yen enti ya ho kire ye papa e wa kwayi enti yasra nana ya nagu fom omo aye kwai asemi bonre hene nana bobie ansa otoso emienu akiremu pa anu wode atudwase no krani akwan asama ya kan no krani amakente to na kofom wo msra pa se ne manim ya no mtime ya kwan emfa mo mafiri se enkratwom ho ahie nyina kwan eye kama chese ofa kronum kra na sabi bonre ayare ho ene to msra pa se ne manim ya no nana dodankwa akufu ato wote so die wo momoden so betumi abaye kwan na ede amom Transmit say, Oko Jabia, acquire a Jabinia, Yabusuko, Zio, Oko Joshua, acquire Jusunia, Yabusuko, Zio, Empo, Oko Nia, Zio, Yabusuko, Argentina Bonire, Zio, Otu Foko Bonire, Zio, Tentoko Bonire, Zio. Just find it, you move to Kota. Zio, whenever my class is doing and just Zio. ND the bar, Omusukota, Zio, Auntie the bar, Omusukota, Zio. Yes, your name Bonnie, when you pay a chair tax, my buying, and you want a chair taxes near chair use my buying here. You can't tell me that. Bonnie, Epo container Ghana, Bonnie, Epo container the whole world. That's how they can get what they are paying in my Zio. Bone bani aye na yankwade o matwe agyasei akoya we enchenchen nyina kokura wudie ma eho nyina egugu kota kama nam so ase tum nanso haidie ene afuturo part me powa ma ohwini mu wodun sa hye ohwini tum say yes wafa baabi na aba nanso bonre wa haya wo wie no wasade tudwase no krani nanka bonre de ye ka kente papa bi bonre kente se shem nanso nei ya no makwa fa bi aba baguma wotum say yes ntunkum sapanie wa say kenteni nyina anam da na monte so habat no moton na de are ho kran say homa ye de kentei ne bo so den ana na nabusa say entina na de dan kwa akufu ato uti akunya sin one district one factory ya kan se bia kokko butun kosua so a ene opagya no abate kan say nya bia timbe bia bi wa ha ana nke ya homa factory bi wa ha ana sika ye so ade kwa monane ye de ku omami ha ya akoto bia anka amwana ana fenso mo nkofa yaanum de bi befram wo hai na nasi ho kwan maye Mesla ban se kente no ma hu se pi no esama no ne na eba e se of one mesla ban se that take kente no eba e mai mu no zio bra e tuma de kente no that ban se onye se bra na obie zio kente ama e ma kwende dia ma kente no ba e be tu ba bi no ne die no kre fi na ha zio ni pe je afra ni ekra agbetre die yo to so bi zio kente no zio atawo e dinre no zio ne boy de zio e bi se patri bi ni Ghana hanuma e ya ma ni na ya kete amalone zio na $1 euro pound ya japamanone akofa ama aba banyiri kenta Ghana bonya biasa zio tonti eniem ye patri wa Ghana enya homa yenya bi fanyene kente zio piao eni awtie aye bonre hene nana bobie ansa otoso emienu wobo edwadata chese wo frɛ ne manfo ne omudi enkomo ehwe kroni mpuntuo ne nkanko no de sansa we nyina etu dwa yenso yetwe bi gu ahoma so abo ama manfo nyina atie bie aha ye nhyira 104.5 Adom na afenso asempa anyumre no si akankase ne waso guso awutie na ha ye asante mantem crossover nana awuku dentembo ene medi mema munso mu ewo enkan emame
Nana Auku Danchamboy Asom Adom 106.3 FM. So na Sabre Yedimirka Tente ye Kototrum Mekayo said yes I was abreni na obetwie na fe IFFF na nka bia wonu ma afiri ho na wo touch man so timi atede ya toothpaste na de betwie utwi wie no anum da ho na your top taste ya wa hu se jollof ni ne top taste jollof si ho na se wonu na da so na wudi a tim zampa udidi yantu mirkai na fe Yakubu on fama ye trotro chika fim kefi go for dia ba Accra Adom trotro ramram kan nam ne passengers en beka sana fine pa sama futi ama futi Yakubu muje naji sutete enye ije kwa uza kan mabune kada kwa sisi marada kanie enya kwa mu etamka anganza enye fra mentechi ya fra me mwapo I want to talk about the road. I beg the president so that I should do the road for the house, okay? Because our spare parts are spoiling. Everything is spoiling. So asking the president, we are begging him. We are begging him. All the road of Accra, it's no good. It's no good. Mr. Aframi, Mr. Kaka, Kelfi normally are too no for your best say a man who I think simply for no more confusion and no more money common to now maximum from home Tom and near simply for I just wrote but your family about it. May I say, Mr. Majority may be aha, the American drone na Nanado at the Abano. You better not say pa sense. So we Amasamai Hospital to Kolebua, a fine womb to a case Masamai Moja, a Moja Oha Shoto, Nancy Yanko Famra, the traffic ambulance bid dim, and son of Papa Yemojan Abba. It meant to say, drone the see one no more, a nippon or pretty, near Fred Doctor, and said, Doctor, your smart drone say Emra, Emadi, a Moja A, and I said B, near Yidia Tuso, near the court. I do within 10 minutes, 15 minutes. Now, bedroom hospital. It's me just to say at the end a yes. Now, NDC for no almost one the papa. And you know what you should be woman. Madam, I say that's very the road are hot. The roads are good. Okay. Oh, madam, yes, this is a down over there. You free. Yenika potibia afro Yenika na mebia Trotobia yet me foodin come a man come on go wakata munsem amanyosem any sem for baby I don't trotro Yamu akwaba yento ansem ne so na yefie ni nkyere takwa ensuayem na takwa ensuayem potemo na babetodwa sese de kraman hisi keka nkrofo no anoden pani a won da veterinary service department ano takwa ensuayem Dr. Simon Bene ena de to manfo won potemo anim sese kraman ka wo bia o man ho nya ha no fa ni nkyere ya sabia sanse o tetena ho etutu papa so a woni beba ho so na wupo ni bada seni na fe wato na nanom e wonse do na se wo poye ena wuyi a wayi be sen na je sakwakọ ya awrehosem wo se se krama ni nyaka opene nsuo bi ene semena bi benwa di kan eya huro pokopokopo na fa wo horo so uwie ya ma ho nya ha seta na fu ani kira ya sabia no no hwewo Dr. Simagbe edi sase betudwa bra one Adom Kasiebo yenua bema na eje katachi a Hospice FM one no edi enkomo ye tu amanfo fo se wo krama bia eya manyi wani empempi na eya na amanfo yi o mani wo krama na wo yi wani pe krama na bekawo enti ne ya kan se wo ko ba bi na se krama wo a enyi wani emfi ho hwe se tembia no wo krama no ekosi se befi abenzo ye besa manfo hu se krama kawa mu ma esa o yeni ne di kan krama kawa ese de bi akrama kawa no pensuo ni semina na ho ho uwia se wo deto wo kamela fayeso wa wie no fe kuro no fa hospital dan ye hwe ma ese doctor no hwe ukuro no na se moja bi ba stop sa moja no ese o ma tetanus ese o ma eduru abefa ama eyawo no akọ afenso ese o ma antibiotics se be ya ekuro na aba ho no enye infected wey enen sama Dr. Simon Bene edi to dwa no se kraman wi nipa na kosoro pa san se wo hwemu a afi kraman be sa ahasa na akeka nipa
na wo de toto afrase no ho na eni soro saa no so chechire mu se amanfomfo mani ento fom na hu kraman an hwe ne se bia kraman kekere na mo bia no wo pa waka wo na kramaru anom so wo de afutuo bi ema wo no so wo kraman pania ne wo mu ne se ye do kokota ye do betum busu nsia ana se be fane wo kraman pania etiamra ana se ye chewa ye do kokota ye do betum busu nsia ana se ye be fane se ohwe ayi statistics ya ye je ya 2016 enkraman a eka manfo dodo ye 208 aye oha mienu ene nwotwe so ba 2017 na nipa dodo enkraman ka mo aye ahasa 300 ana 2018 ya ye wo half year report ayo no enkrama kanifa oha ene diosia nkono etina ya sankrama wini papa ehun kontabuo we nya sikasem krama ya kanipa ehun kontabuo no ye fa na ase ma Vodafone o say the future is exciting ready any smart business na badwa so den bo modern na eko Vodafone for office bia na obefre 0302 334040 now no madin kita ho say smart business me pesa me hura mu bi moma me data say moma me voice calls say dodo say bosume say na me hia no kire de opɛ na omo aye e de amaze de wakɔ restaurant na wakɔ choba na wo to aduane no wo mbeso mo kama men and women capsules me pacho wo be ma wo dwonso mu hawo yakwa kwɔhyɛ rubber ana sɛ wo bre ansan watimi adwonso a bomoden na efa wani ekire sibi men ana sibi women wono mo akache na epebi na eno betimi aboa wo pa amaja odwonso mu na hawo bi e wo mbia na firi ho eno da nche soso a wo oba na ubunse meye ya na enka nsuo bi gugu basa sibi women capsules na wo so hwe na wonom ebe mo ate nka kosoro wa hoɔden wo mpam so no ebegyina yie pa voice of the day ene de ebeni so ania eda wo kunu be ba be ja so troma so ubeni o so ania eda wo kunu be ba be ja so troma so be ba na wan kambengu be ba na wan ya boya ube ja so troma so be bu ma kambengu na wa ja ba mi fa wa funu mo e wo na be se wa mi na wo ti wona wusu eti Vodafone and obi anyomba ya na man for start run remix so ti ase sibi men and women capsules na edru bronya se na ato nipa bibiri adwendwen kobasa na kwame ampedo nwom obra enewara o me ya bofra no ye toma mi die no na me ho premise me ya penitemu na mi amedi mi huzu wa betwa bronya de na upo beto bronya tare ya ozo to akukoko mama me no papa zo motiazia omontiaze kura obi ne di o ma de obirei onibale obirei obra yo anywhere zen enkana ne to mo se de na system ni mo ayeden ene nkoye masa ayeden abronya ne ebedi enu ti ya fa na se onim se nkrofosika ebi akodi men's gold masa nipa ni bebre omo sika bia ni ho omo bo apana na pia mensa na se akwakwa ese befu ni lawyer so hu no bia ya no na se mo she befu ene bonsam akubi so oba na se so be se nkrofo de akonti ama so bia kopem fa so twitwi na bu akam pie wini ba side ma bi ni mo sezi ya oba no se me papa na yie kra na se o papa na yie samre na obedan ka de ne ayi se mpaibo Simaf Smart Cement Fresh Lady Capsules MTN everywhere you go Grace Umupate Clinic papa Total Ghana oye trotro driver na taxi driver ma yen kasanche fa wo ko ram si wo de dru ho adodo de na wa be dia dance Kingdom Ginseng Power Capsules Cowbell Gold afi Tabia Herbal Mixture ne adomonline.com one madam ne de Kasiebo no ebremu Vodafone the future is exciting na CB men and women capsules yes to face one madam na Troy Steel Company nye wa obobo dance wa kayo me so obobo dance wa Troy Steel Roofing Company one madam ya somo na nwumre na na se yampofo ejemene obri yaboa fentem frem mon fan chese yanken kan madwenkyere na amfa mamo nyame ya adom ochena ye behwe na ye ho adwuma be nego asante sie du ne kwam kule no ene boy achidom ni na kodo na ne semfo pani ye de mo asi yaka no ene doso abeku me business